Tahura mbica ino ukiremwo ni gwikia guoko gwaku muhuko wikira nguo undu umwe na gwithamba gitumi kinene ari guoko gwaku kwa umotho kuri na ciara ithathatu ucio niguo thina uria mwana umwe kuma mucii wa ciana cia ndigwa wa Sewafu na Thika akoretwo akigerera. Albanas Shoba mwana uria ukoretwo akigia na ihinda iritu muturire-ini wake ta guthekererwo ni ciana riria ri thukuru ona kwaga gukorwo agithaka na ciana iria ingi ni gitumi kimwe kiri ihuritwo ni kieha na kigiriko. Kuringana na Erick Nyamai uria niwe murumbuia wa ciana ici augite ari na makiria ma ciana 40 mucii-ini uyu na mwana ari na mabataro make maria agirirwo ni kuhingirio akiuga ni agerete uria angihota guthondekithia mwana uyu indi wagi wa mbeca ukamuhingiriria guthie kumuthondekithia. Ako na shida ya kuweka mkono kwa mfuko, unakuta hiyo mkono inamzuia hawezi akafanya kitu. Wakati anajiosha tu kidogo, hii kucha ya pande ya chini inamudunga. Nyamai augite erirwo thina uyu nginino na njira ya guthinjwo kuria Shoba agirirwo ni kwamukira urigitani na ihenya ta uria kwahoteka. Pande moja iko sawa, pande hii nyingine ndio iko na shida ya left. Na wakati tulienda Kijabe walituambia hiyo mpaka ikatwe, ni mpupa imerudi na nyuma na ikakuja pamoja na kucha. Saa zingine hiyo kidole inafura. Niliona saa zingine hata akicheza, akianguka, akigongwa na mawe anaumwa kwa hiyo kidole. Riu ni moreti andu wendi mwega kumuteithiriria niguo Shoba hotage guthaka na kwandika ta ciana iria ingi. Ngiribotera Kameme TV ritwa rakwa ni Wanjiru wa Boro.